Hello, linge kamsang. Anju channel to care to pay the new kasushugiye. Taring kinyi dun dina linge linge sola prefix and suffix de kon la this issue na samso. Tiang linge sonanchi gitinda kashes yi kong la nyi dun ji sham the change kyo shura the prefix and suffix ko la nyi dun ji so dan ni. Ani taring nyi dun de tang origina yago chungsari samso kain shu baina. Chidan china anju tinda tapa tinda chik la nyi dun chik le wora. Tiang anju channel to tinda parts of speech jobachi chashi ki lesson studio rangi jobachi chache so ga nyintong du so ro ta tuda tang pa nyintong chik mashmale de ya nyintong ode joba kare part chik rang ko le she ore jina lengi so nyomnang ki samsra di sonza anmi thare ya part of speech ki lesson de this chik shaba lengi so la prefix and suffix karim pa chik ko le dishes chana chik mangbo chik pen to ore samsra chik di kisi prefix and suffix len thema thangbo khojo ro chaduna chik ngamda chiwairo kekkuji yorisam gimindura kaishubaina chikde tema thangbo ko mangboji da chikde ko yorisam gidura ine tema thangbo khojo ro chaguduna chikde koram hasine nanglo kogi content chim nanglo la khari yobade sama namjini ngzo pyeje chede ro shikyang yorra pelelo yorra sonza tharing yintun digorlei ani kisilingi sogi digorle shido na muthin siruna shoyra yintun go ngazung yala kisilingi songa channel thema thangbo phejo ro chagduna tashtile nyeming la kizum sigiyo ngazu tinda tapa channel digyune phege thone inji jahani thapshi chede goyore ani soso inji jahan de boyo che ngazu channel ro thema thangbo phejo yana subscribe chiyo ingasna subscribe chirna share di ngalape chi go chungsare share la so ani nyindu muthin sirna la so lingeta prefix and suffix koran dishe majanya la ngi lengi so de sik chitungin darwa dinga zu kanti logore except lo dinga zu molen chipa khilen chipa le derwa ta except ki kyablo la ngi ki able la letter ki chopa chi thiwara jina able le dinga zu thupa le derwa acceptable le du symbol acceptable derwa acceptable le du molen chi thupa khilen chi thupa le derwa ko nganzu thangbo ngole la di che khele la di able len jadu ko chik juwa do swara ta ngi acceptable ki gang la untiwara jina unacceptable unnadi nganzu dokcho de ngoro ta khelen che tu badi unacceptable le di khelen che me tu balen che swara ta de chik sum do swa acceptable unacceptable tindi chik ko chiki wala chik jarian chiki gala chik jari juwa ro stu dwara ta dekhane chawar lingi so thanda bod de ki kor la samnoshta mena thari ngazu ni gala thangbo ni shu swara lingi sola chik prefix and suffix korang khonyung mene nanglo la ngazu unacceptable la do lingi so ki khoyo parwa unable la do di da khurwa ngazu chik mekor ni ma thoni autos na do goina prepaid nyela khore ni mute ore la do ende do dwara la so dirang kora chang tra tha di ma shipsa ma thoni la hingi so la thamunya ni chik deshi digin dra root word la phegena da chu jurna dirang lo chawar root le tingan chawa le ra word le de chik ta chawa chik le to de ke yo mara ina di khal le na chik ama do jo ra dirang ma chu khale re root word ta penetration na thali kong do ngan gi chik peju te ke dikhar re la na accept molen chi pare ta molen chi ko dikhar cha na ngan gi root word ra ta root word di chik ama do jo ra di ngan gi kyablo la khari kyapso able dun la khari chaso un dine chapcho de ngan khari la na section ba jo darwa affix le dikhar re la na root word ki yang nan yuen na chara ki group of letter ki chopa chik yang na root word chawa chik ama chik dojo ra de ki kyablo la chara ki group of letter le de letter ki chopa abcd ki chopa chile ra thangi u and an la ni kyab gang la ja abled kyablo jar swara tinde chatu sambunga jo khare chawor le na chik shimba sawa doji ragor ra ta di khare chin jangor le na inji manzo lo korang la inji gi chik sawa do mangbu khonjo gi chikjo nang la add chi dwara
Koran jo nang mangmu chik shag do ara penasasina lokha she sigin na jo selfie tanda so khapar ke duim par ja china selfie le do ara lo mangmu nya la selfie le chik dio marwa jela chiso ya chik de dukun jo nang lo chiso nang luk jo do ra tinde ro ta prefix and suffix shingyo na chiki gang da wala nga jo root word ki gang da wala jare chik bu jindu sambula nga jo khalcha wala na vocabulary ra chik khora shine le pe pen to gore ani de nga jo chik de tinde reshe la chik shi wala ji nar da di coding do cha wor da chik changma ali dodan tinde reshe ta nga ha gu ani chik de nga jo chik ta jo shine chik chubu cha la nga jo ropa chig yo re la na dixer ra la so ta nga jo affix la ni ba ha word ra prefix and suffix ra affix la di changi la li ra yana root word ki nyon na thie che yana root word ki je la thia tagi nga zu nyon na khare thile jablo la khare thiso able dum na khare thiso an ta dus chine lingi se aleta prefix la nyen na dugo sere suffix la je la dugo sere le khodis chira gerra ta ndu shini chu de shigem ra na prefix la khare la na a prefix is a group of letters letter abcd ra letters na abcd ki chopa chives added dom parwa khare la dom gorda to a beginning of root word beginning of a root word chik chawa chik lana ama chik dojer ba ta ndu chik thangma ingra ba kisi dun la geblo la kepu ji thima wara jina inji gi chik thangma odi thangma khar cha wala root word cha wora root word chik dun la nganjo letter gi choba ji thi wara jina dila nganjo khar le la prefix le re ra the prefix pe mangbo yor ta nganjo root word the chik chik inyo na nganjo khar khar ge bola na un anne dis di pre re im inter ra ani re miss la tinju changma ge por dile mangwa yor da thande ra ni ge ani tinju ki njo mangche ji khari to la pheju chigo la na negative ra chik re tu le ro ra ya chik re tu le the root word khora yim ba che ti ki kang la jo ge chik dis to chik jam par rejin I am im do jar wa rejina mare du le do honestly ro anjo honest honestly na thambo le ro tiki kang la dis learning anjo dishonest na thambo mai ba la do negative te mi dwara chik mare le kakcha te mi dwara ani repetition goni yang ker le do chigyo repetition na anjo mangche je thing je dikhin ro mix le na anjo tete ta wara the thing sang anjo she mangche je khari le na remix goni tete ta ngai ro goni yang ker le te ta wa tini opinion su sam chu share ki phujo ro che do ta den do yor da wa ta ni khashe sig de la so example ro perje de che do ni do shi tin ro ta de ni khari shine na prefix pre dis dis un re re ta di su ki khare tim yor la original pre la na ju khare nyon la thangbo ne le ja dis dis la na ju opposite to word the dokcho an la na mare mindu le do yo o de la word ra ni re la na yang ger go ne la so ta de la ju ke chik zo root word de la khari yor la na pre nyam do la paid paid cook mix test ra paid lana mute chawara prepaid lana nyona korani mute jurwa ni pre cook nyona korani khala cheshe jo le ra premix nyona korani tete tang se jo pretest nyona korani exit na ya right so ta this lana nganju khala so thengi dokcho teng gor le so able lana thupar ra ta disable le di mithupa right like lana nawa do ra I like doing this and this le ro nga di che go ye le ani I dislike doing this and that ra nga chik khare di che go me le dislike lana magawa obey le na nga jo khale nyimbu che ro yo ra ta disobey le di khala manye do de ro ra honest thank you on the ship and thambo ta honest ki gang la din la thing so honest le mar ra h ki gang oh sorry o ki gang la h na h silent chawor ra ani phasale dishonest le de thambo mewa ta an le de mare mindu le chura able na thupara unable me thupa anga de to chu thu me le do ra nga di chu thu maso le do de do re ra
unclean clean na changma unclean na changma mewa dirty untidy tidy lena changma le ra untidy lena changma mewa right that yeah tik changma mewa le chokpa lena ngaju dirty le ra tik phiju phege na le tik phiju sidan dusran dwara chokpa lena kaptu mala chengan su khare changma mindu le ro ta changma mindu da chokpa ni thenda chane chikpa chegi ne ngaju chokpa lena dirty ro le gi na messy dirty le gi na changma mewa la unclean untidy tinde phiju sidan le closure board da unkind kind na ngaju sembo sangbo yo ba yara yo ba le ra unkind le ji ya mewa tigi dok chodi chho dwara lucky so de sembo unlucky so de mewa do law ra ta re na younger ra name na min ra ti chajik da min sing gar da ra name le de ta rename ko ni min je ni re khari chi ne ra mix de na remix na younger ko ni de na ra tell lapa retell ko ni lapa younger lapa le de ra shape na nganju sopta so ti ya chaji meeting ni so ra reshape na ko ni ran sopta so le jera ta hinge so ni ni dos chi ni khora le ho chi ni khari chi na kurang gi wala ti dera di wala chik ni sum shi nga thong dingi and then suffix ka ji ge or dera prefix ke di da suffix ke di hinge so ki nang ne hi kisi hinge so ni dos chi tu sa resam na manju thanda di nyen thung digi sham chen section comment section nala tinzo so gi thirona ngi chik di khare ba hinge so dos chik la or ra dikhni di khare read lowa made so yo ba le dera agree appear learn afraid pay move tinzo ki ka hinge so khare chure prefix thi word da laso ta manjo khar dubi will move to suffix ra the suffix ko da dunda the suffix le the prefix chinta na suffix ta shi wa chik ba prefix na chik chawa rojo ra chik amadi gi gang la chine prefix re da pre le de so bunyon na la ra chik de ra the suffix le de ngonjo chawa chik do chik amajo ra de gi chaplo la thia do de samal khale re suffix okay a suffix is a group of letters abcd gi group chik chopa chires added to the end of a root word chik amaji gi chaplo la thamande le thia jina de la khale na suffix le res ani sorry di nganzo kharchere chik sawa chik so the suffix la ya thangi prefix na mangbo pe do ra tene do suffix na ne ya pe mangbo yo ra suffix ta nganzo common chashu le ra nganzo nam yu ne nganzo phuje mangshu chi de ji khari ro na plural chi yo ne nganzo mangchik cat le na shimiwa escape ne cats escape so ra mangchik so di khari nganzo suffix na da es ta minsi khari ki gebla s ke koyore khari ki gebla es jab koyore la nyi thung di ni ki channel thola nyi thung chik dusra khamsam jor ra thing so this in a pen thore sung de ra thing so this is now share ra ki sig de na la so ta shamba na zo de sik so h to d da ed ke koyra ani che shimba la muthuni chigyo na de la ing ke koyra ly li la du sambung zo khale che ne kyokpo chine le rojo di khare ngajo adverb ta ngajo this situation this rajma dinda ki thanda parts of speech ki chobachi ki chashi ki lesson ki thanda ngajo ninthung jama le di khare chele na adverb di korla chawor dara adjective pada doser ra next adverb chawor da lingi so di kisi sigde na ani channel thola subscribe chini shurna jama dinda li re share ra tini ful full NESS ness LESS less tene thabu yam pe mangbo yor darwa le da denzo tinde yore la do chi darwa tangi de la yang so yang suffix shi gi de ju khale do chi ba do chi ngi zo this shuna samsra la so ta thambo ful full na ta mangbo yo ba le do che ra tinde do che NESS ness la du sambola konda ness la du nganzo khare de ngi yor la na casual chik heje khaza adjective manjo dor ra part of speech ki yintung adjective korla kheju gi thanda khechig le ra sorry khechig gi korla do ra ngi de I card le shago description na ya shan yu par ra nan juni la so ta khechig ki chi ra chik pa noun la gyu ra jina
right netang chi ko la kese chi yun dilang to ka le di NESS nest jani dus sue yo re le chi thanangi le o di tapshi chi yo dera tini LY li khale chine le jang zo de ra les le na chi namju ngon les le na nyungwa le dera tela khari to ngor le na mewa gi ne dang do ko la she yo dera la so ta pain la du na cha na su le dera painful la du pain no du leisure ra khazang zo lengi so covid khap jaira yo le chi ra zo covid khap jani khashis pe nazatang sha le sto de pe painful chung sha le ra tini fear le du zo shena fearful le du pe shena so du le yo zo tini mouth khale ra ta de la mouthful le du zo khala so de khala kha yang thangma yang she na de la mouthful du so na de ra wonder le du zo ha sa wonderful le du pe abu du le lo chik di cha so ra la so ta next le du zo kezik di chu min chik le yu ne nedan ji ko le ke share ro chile la so il le du zo na cha le ra ta sad semba kyo ko khanda du le na ko sad du ko semba kyo du le ko kezik ra close chik tha nyu le yo ba le dil khu ra kind semba sang bu yo ba le ta din zo ki jablo la next jaw ra jin illness na cha ro le ra sadness semba kyo dang ro le ra tine closeness tam na yo ba le ra kindness tanga thanda chik di khatu so kong so di kind la di chamje ro na di phege na so khatu sthe du mun ra la so khanda di re ta li so khale chene le ra slow na thelbo ra slowly la di khale chene sadly sambhakyo ne le jura shyly mochagi chagi le do che mocha ne le jura ti mocha jela mocha chane le jura manjo dila wo marda mochagi chagi le jura khale khale le jura yokpo le jura khale chene o ti dolan de ra adverb lyd le di quietly kusim chene le jura ti le do de da ta thamadi less less ching me want to tangai da moni chine ni thani ko shi less to nyuma lo ora thanda de manjo ta thanda gi chine dus care le na manjo chi kola sab che do da kola chi ta do che do yo ra careless to na me le yo manjo chi me wa do shi ten so home le de nang lo ora homeless le na nang me wa ya di chik de gora nyuma thanda de re le gi yo ne ya kisi manjo root word chik chawa che ro ama chik chi jabro le ama chik chik ni chi jabro le chargi na manjo khari chawon na me we want to down over the job le na lega ro jobless le na lega me wa thank le na thang jo kadin chok pe kadin chimbu in le jo thankless le so mukho da chik kadin theshin ye di mari sha le jo ro thinde ro dire de ra ta din na le thing so na le de ra thank cheer dark happy ready happy life hope diye ki jablo la henge so ki suffix chik jarne dus chiniya comment section na la dus chik chirona share di thana share chik la henge so la suffix kambola y yuna thamungya la y di I su go yo I su san and jablo la shin suffix share ra di nganzo thanda s ta es plural chidi sambola di ginyin tun dina yo simsra di kon dini ge shibana shi I card le shawo and description nang le shawo ning se di siruna share aso linge tharingi ginyin tun diran sami ani di batu sixu de na ning zo karin che share ani chik ling so la tharunya chik nganzo di channel di gini phege thone inji khari ko la shu ge ngi thu de ling so gi chen gi comment section dina chik tiruna share ani ma phenge la di ngi gi Instagram gi dire de writing so kisi Instagram thole ya ni phage la ya inji phege thon khandi lab gi la do ji khandi jang thum gi le ni thun da part do chlu de gore kisi link so follow nan de na handle gi profile handle dire link so follow nan de na share la so ani ma phenge la subscribe chi gi na subscribe chi ro na an jema din da che yong la so test le